Nozela ngithomba legama lakho. Na ibizo lami nginafu Sibanda. Bani? Inafu Sibanda. Inafu Sibanda nje sizothola unyonyoka. Uhamba njani? Inyoka le ngathi indlela ebusuku. Ngezwe ngilele sibili phakathi kobusuku ngabo 1. Ngezwe ngathi ngiyachibilika. Ngase mbandezele emdulini, ngase ngichibilika mbandezele emdulini. Ngezwe ukuthi sisendunyiwe. Ngathi ngathatha ifoni ngahlanga light torch. Ngase ngibone inyoka. Ngase ngavuka ngayithatha uswazi ngayibulala. Wawulele ngapha khonapho ositshengisa ukuthi wawulele njani, wahamba njani, wawulele njani la? Kukhonapho wawule yiyona umbhedo wale nyoka khona. Yiyo umbhedo lo engandlelekile. So yayingapho ekucineni. Yayingapho ekucineni. So ngithe ngilele so ngathi ngandlele so. So ngithe sechibilika so sithi so. Ngibandezele emdulini. Yadla kulunga. Yathi yanduma. Ikulume ngemuva. Indumela. Wasusenzani ulichela ubulala lapha qasuza ubuhlungu. Ngithe ngichayile ngabulala qasuza ubuhlungu ngabe ngikhiya amakhiya wayekhona ngale ekhaya. So ngahle ngangena indlela ngakhiya ngabe ngene indlela siye ekhaya siyakhuluma. Isikhathi banapho. Kwakungamathuthulu Ekuseni. Madaba kabusa. Emadaba kabusa. So wakhona ngalothi usithi sendlini inyoka. Ngahle ngakhuluma emakhiweni ukuthi khona ayisendlini inyoka lapha so. Umakhiwa wathini? Amakhiwa ahla yeza masinyane ngase ngene emotini sesibhedlela. La ngaphi? eJimela clinic. Indaba ebuhlungu ukuthi wathi ufike eJimela ke ungofuthelwayo kwathiwani? Ngithe ngifike eJimela bahamba ababephilile bahamba bamvusa. So wathatha isikhathi bamvusa uneswankolo. Ukuthi nanga umuntu ogula womanesa alala ebusuku lapha. Babe kuvaliwe. Thina safica belele. So nasithe sifika bahamba bamvusa wathi uyavuya. Wathatha phoze 1 hour ukuze ebuye. Bathi ikhiwa la lithi selibuyela selisiyavusa ikuqala kwakhutshini. Ukuthi uvuselwana ukhulumile ukuthi khona uyavuya. Wathi uvuselwane yena. Wathi uvuselwane. Ngapha kulomuntu olunyenyoka kodwa akakuzisanga ukuthi ulunyenyoka. Khanya ukuzwisisa ngoba wathi khona inyoka so emergency. Wathi inyoka so emergency. Wathi inyoka so emergency njalo mina ndigwala. Phonga umuntu obelethayo ke. Wonunyenyoka uzubuhlungu umuntu utshela ukuthi uligwala ukubeletha yiko ku emergency. Chuthi ubeletha emergency kunyanyoka si emergency. Ngapha uyafuthelwa. Ngapha ngifuthelwa. Kwahlala isikhathi